Oras ma hubata ganupan Bapak Inang sonana maposo ijape Marianan dimepuka kita horjata bai panorangon parlobe berehita uhur pikiranta isi sehatani Tuhan pimaai ase martongko ma kita Tuhan Bapa nami di surga siul hanai mamukah lawan nami bai panorangon dan sihol dohanai Bapa nalaho menjalohon hatamu panotap iben nami nalaho makorjahan horja nami bani panorangon hidup maham Bapa amin. Bapak inang hita haganupan hatani Tuhan nasel ondos batta bai panorangon ibet mai humbani pasalmen bindu siah 12 ayat 14 cuman mah hatani Tuhan tak sedia na sinuan i rumah ni Jehovah saya marbunga do sedia bani alaman ni naibatatta ijay ma dasni kita ganupan na hinargani Tuhan ta pasal men siah 12 on ditulis di bagas sada tempat bagas sada ari na khusus aima angko tempat ni i rumah panumbahan janah panorang ni aima bani panorang ari sabat tak kasih botoh kita bani ari sabat ijay mahatahonon persaranan secara daging sunai humage tondi nalaho bajupah marsahap kon nebata bani halak Yahudi atau pe Israel janah onma nagabe hatahonon hasil renungan na marsaur pakone bata pajupah pakone bata bani ari sabat di rumah ni nebata Bapak inang hita ganupan adung sada pangarusion pemahaman sonai age pergumulan na jupah panurat pasal men on janah pergumulan on adong do dauk bana pencerahan dumuhu bani ahana surat kon bani teks ni renungan toon ahama persoalan na ijupak kon panurat pasal men 22 on aima masalah sonahado hapit toron ni julma idopak kon hubani hapit toron ni naibata menggumulak kita hubani hatahonon ayat sebelum teks renungan tahun adong do ijai patugah bahasa memang anggo halak perjahat pakon halak nama korjan hajahaton bodo bani kenyataan hagoluhan boy sadaya ya tahun martumbor bertunas songon poyon tapi bani ujung ni menurut perpasalmen on maseda do goluh ni sadaya dan langtara rusi bahkan ijon ipake perpasalmen hatana bodoh julma na bodoh atau julma nalontong do nalangboy mangarusi pasal ahan disebutkan ni ay memang bani kenyataan sipata bodoh halak perjahat mardohar martumbor songon poyon tapi menurut pasal menon lang dokah ay Bapak inang halani ay bani ayat sebelum teks ni renungan tona 10 tolu ijon dengan yakin perpasalmen makatahon halak pitor martumbor do songon kurma janah nini martunas songon hayu ares i Libanon aima pencerahan na yalami panurak pasal men siah 22 on pasal pergumulan na jupah ni na gumulkon irenungkon tiki iya i rumah panumbahan bani hari sabat jupah ma iya bani hatahonon hapit toron na yerusuh kon ne bata ahama ai songon nokkanai bani teks renungan taon on mahapit toran ay bahasa perpasalmen on mengakuhon bahasa orang-orang yang sinuan i rumah ni Jehovah atau orang-orang yang hadir tetap bersekutu dengan Tuhan yang datang riak pakon hasoman marsar pakon Tuhan nini haguluhon ni sadea akan seperti bunga do sadea on usihan do memang on ibagas sada pesan Bapak inang orang-orang yang menyediakan uhur nih, pikiran nih, panorang nih, rumah nih Tuhan, mereka itu akan hatahonon mendapatkan hapit toron na humbani nebata, mendapatkan buah bani pargoluhon nih sadea. Tapi buah on uratnya akar nih maningon i rumah panumbahan do. Jadi das sunai do huma Bapak inang bani pargoluhon taon. Akar urat nabuy hatahonon
tempat kita tumbuh sesitong ni yaman kon hita i rumah ni Tuhan do. Hunjay do hita mangarusi sonaha pardalanan ni goluh taon. Ijame hita marurat. Marhitehon pangajarion na jupah i rumah ni Tuhan ta. Jana anggodom may jay urat ni hujapi hatahonon hita keluar kembali rumah panumbahan ai boy mahatahonon merbuah pargoluhon ta. Jadi ibarat hatahonon buah semangka bodo tek huja-huja ia merbuah agepe hatahonon urat ni doh buahnya jauh humbani urat ni. Tapi porisona HP hatahonon buah ni ai tetap dia meningon urat do na gabe sumber utama. Sonai do huma bani pargoluhon taon. Asia jari hita man yung bahta atau hita sendiri pe puri hatahonon urat marurat di rumah panumbahan danah marbuah ibagas nama dear bani pargoluhon taon. Aima Bapak Inang nasilondo subatta bani panorang on ando harma ipargogi Tuhan hita mangarusi hatai terlebih laho makorjahon. Amin martong kuma hita. Bapa nami ni sorga dom majalon hanami hata nakumbamu ase holong matemu Bapa ajari ham hanami boya rusia nami terlebih horjon hanami bani goluh nami bani sadari on. Hidup maham basi goran anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo. Amin.